na mbere na kumunyita geni muno thiini wa tabarira ya kimurine ceceni ya Inooro TV ngatho nyingi muno kuri inyuĩ othe murathie na mbere na kuria ciuria. Deputy Governor wanyu haha na CC wanyu wa Ngirigaca nake twi nake thiini wa studio tukira kimuri ni kianyu. Muthenya wa ira turanjiriirie na kuria Rware turanjia kurora na kuo Rware uria kuhana umuthi turarora kundu gugwitwo Kirinyaga thie na mbere na kwaraniria na ithui uria ciuria iria ungienda kuigwa kuma kuri atongoria anyu ni 2288 niyo namba itu ya SMS ungienda no aranirie na ithui thiini wa ng'enda ciokinyaniria kundu gugwitwo Facebook Mike Njenga na Derito Waihura no tukorwo tugithie na mbere na kwariria andiki aitu a mohoro aria mambikite kambi kundu gutiganite rucini rwa umuthi thiini wa matura matiganite njamba ya wira eni twina His Excellency Peter Daberida kumanyiro kiruka magite kia moya mudu no atene Njenga 2013 arukamaga kuria mwena wa mwema na muthuri mwata wakwa Kavinga wa Cira eri watagwo Gitau ngwiciria cio nio mari barathi mari atatu hindi yo na ningi twina CC Jacqueline Njogu CC handu maroiga ati ona tukiaragia horo wa kahua macani na kii ati national government waita maingi ugaga ati Ngirigaca ni devolved no tugakora Njenga ati ni maheni is partially devolved woni waku hari horo ige Ngirigaca ati mathina ma mothe turaria kana makahwa kana macani kana maki tugakora Njenga nguraga budget ya Ngirigaca 59 billion shillings neo Njenga noyo mundu witu iri korwo ina parastato makiria ngama 30 tatwire tatuhigie hau. Thank you muno ni boro wa ma ministry ya Ngirigaca ni devolved. Some of the functions are devolved. Tisio they koragwa devolved. National government ni tigirie the larger portion kana mwena uria munene wa Ngirigaca tondu tungirora mwena uria devolved no extension services kana kurora arimi kuthi tukithomagithia arimi uboro wa gukuria mimera kana animals no ungirora mwena wa marketing kana mwena wa research icio ciothe itigiritwe national government ta tugicuthia mwena wa kwendia macani for example county ndikoragwa na part ya go play ndira turendia majani tondu majani mendagwa through KTDA na county tutikoragwa na any functions on that no tio tutethagia arimi kubura mangirima nigetha mongerere production ya majani no ungithie production iyo ina rubonge rwawo tucoke tuthie mwena wa mucere for example ni muĩ Kirinyaga ni tio tukoragia mucere uria mwingi through national Mwea irrigation scheme no wira witu ukoragwa wa kugaya mai kana kuthomithia arimi uria mangirima breed iria njega ikuongerera production no management ya irrigation scheme ikoragwa na national government through National Irrigation Board ndugakorwa function imwe cia county tutingivota ku execute fully tondu we are not in control tungithie mwena wa research for example kukoragwa na mini organization ta KEPHIS kana maria marugamagirira mwena wa research in irrigation sector and in horticulture sector ndugakorwa uria witu twagirirwo ni kuruta ni munini no uria munene utigirwo national government so it is partially devolved na county ni turageria muno kuthomithia arimi na buria mangithondeka miena yao nigetha production yongerereke tondu ni tungigia production ona marketing ikorwa challenge we still get more money mukoragwo mwarokete ta mbeca cigana thiini wa budget yanyu ino account hari Ngirigaca in the budget itu ya 2019-2020 Ngirigaca twaroketirwa 6.5% ya national ya county government funds iria ikoretwo ya around 353 million no kindu gitutethetie muno thiini wa department ya Ngirigaca ni gukorwa governor witu na mbere tote gutumenyithia na donors ya ingi riu ni turona mbeca cingi cia Ngirigaca through donors ta muno turaruta wira na World Bank ni maratuve mbeca in agriculture sector na ona ADB bank through project ya
gukuria thamaki riu donors magakorwo ni maratu supplement tondu iria standard iria yagirirwe or what we call Maputo declaration ni gukorwa 10% of county resources yaga gukorwo ikithie mwena wa Girigaca tutire turakinya bau tondu na thie Kirinyaga tukibiagwo tubeca tunini tukoretwo tukigeria kuongerera mbeca icio cia county through the well wishers ni werorera uria arimi marauga na waigua na ni gutigirire jamba wira kuria kiuria kundu kou arimi o rucini rwakia taru kwe aria marauga mai kwina miaraho ni kwarahite kwe aria maraugaga marokite kugetha mucere wao marakora ni ukuirwo ni mai ni muraraniria imwe kwa imwe na arimi taru acio ndaigua maharia acio toigua makiaria kuma mwena wa Kirinyaga ni muraraniria nao imwe kwa imwe tukoretwo tukiaraniria na arimi tondu wira wakwa tikoragwo ofisi wira wakwa koragwo wa kuthi mashinani tugacemania na ikundi ngurani cia arimi ni ubaro wa matukoretwo na challenge ya flooding Mwea nondu wa mbura ino ikoretwo ikiura tutiriga kuona mbura teo riu kundu kwingi padira ari flooded no ni turageria gutethia arimi tukamera bado ba gutumira the traditional kata ira tutinagia nyeki turamatethereria na macini ya gaciko ira ya gutema uguo tondu kwina mayo utingitemeka riu aria ingi ni marabota kubuthira macini na kota ici cia ngano ta ici cia gugetha mucere na ni makotu tukoretwe tukiruta wira na organization ngurani kwina organization ya county itagwa Kadipap ire mabeaga imakomboragithia kana rimone kama ba for free machines cia gutinia mucere riu ikoretwo a bit challenge no mucere witu rari mwega urari mukinyaniru mbere ya mbura yukite gukorwa yurite muno na ni mathiete na mbere kugetha wega mucere ni mutaga extension services kuri arimi ya mucere kwina abitha a county kwina gukoragwa na abitha ma county o ward ya ciude ward 20 cia Kirinyaga no specifically Mwea makoragwo aingi ni undu wa urimi wa nyanya na urimi wa mucere tondu mucere ukoragwa very delicate ungitura kurima wega wikire bataraisa wega uture gukorwa na access njega ya mai utiumagira no riu ni makoragwa makimatethereria makimera muthio thimirwe tiri nigetha tiri waku woneke bwana atia nigetha bote gwikira bataraisa ura wagirire nigetha bote gukuria mucere kogu andu maitu ma extension makoragwa wira bio ni njui ni tuko tukiaraniria nao ni ndona amwao makiaria thiini wa mwena ucio undu wigie mucere no tugicoka kuri we bwana DG adu haha ni ndona maroria ati hello Kimuri following from Meru County. The last time I heard the governor mention that Kirinyaga County has opened coffee shops in USA. How is the business faring on? That no joke horo wa the coffee shop na morona twatiara yoboro wa coffee shop tondu coffee shop no ituike ya kwendio kahua ga kunywa na gothe kereto intention ya governor yari guceria market ya kwendia kahua into the international market nikungugite mbere London USA na kuria kungi na ni athire na tukigia market ndirenda andu manyite wega market ni yonekire na giuka na investors yaria mendaga guka kugura kahua ga Kirinyaga unfortunately twathie kwi NID kana that's the chairman na committee ciao ni maregire makingata muguri makiuga mena agreement iria maandikaniire na millers na asoni arimi mari presented ni committee cia IDI or rather the factories makiuga matikubeana kahua kao kwi muthungu tondu millers mena agreements na mena mathire mahetwo ni millers koguo ngavana okite na aguri akahua net magire kwenderio ni IDI na nibo twacokire to involve the president to involve the national government through the Ministry of Agriculture nigetha tumenye kana kuoneke njira iria ingihuthika nationally nigetha murimi atuike liberated tondu ino ni ta manyororo ma cartels maria matarenda murimi endie kahua gake direct no nginya mathire a certain process. So the issue ni ati nibo bacokire bakiretwe task force iria ikuo nigetha tumenye ora mbeca ingioneka cia kulimberate murimi
na kaundu kau no nyende mukarore na njira ya wario ti Kirinyaga ni the entire country. No Kirinyaga ni kuugire atiriri ati ithuĩ ciigana ni ciigana twathie ruraya na tugithie na tugioka na aguri no nyende mumenye bureaucracy ya kuma iria koretwe ikiritwo thiini wa kahua ati murimi ndangi access ya kwendia kahua gake direct to the international market ni undu kwina ithei kwina millers na tumaundu tungi twingi so many laws na nikio twathia go seek help ya national government at least yona no jorie members of parliament kugia legislations cia gutuma murimi access international market without this much bureaucracy ni twageretie tukikora kwina roadblock right from the ithire ihoaga kawa ka murimi makiuga matingenderia mundu ungi tigara mamenyerete ni undu nao ni mohetwo menyororo ya mathire kugo no nginya mambe marehirwo mathire riu ngavana gukiruta mbeca kwa out of the little we get cia kuthi kureba othire arehe millers nikio rona twina task force na president araruta mbeca 3.2 billion nigeithio hote go standardize murimi agie freedom ya kwendia kahua gake kuri angeni undu ungi ugumeire Kirinyaga ongenegagiria njamba ya wira mwaro ni wici wa kahua gakonyore. That is true. Ati wici uria wi kundu kuu njamba ya wira karaiyo ke mite-ini ati mundu araikara aikaritie gake ke mutaine na he mutumia urorwa na irebe utuko akihura tondu karaiyo nginyage mugunda naguo wici umureka atia cici ni ha murakinyaniria ati mukauga inyue na andu megwitwo borithi kana maabitha a borithi ni mukunyitanira gutigirira kahua gaka gakonyore na karia ke mugunda gatiraiyo. Ni boro wa makawa ni gakoretwo gakiwa ona ke migundani ona kauma migundani kathi factory gako kathambio no karaywa na ugakorwa ni arimi maitu ni mathikagiriria governor muthenya ura twari Madaraka Day ne aririe na kibe county commissioner mukana kimwira atiri gutikagie wici wa kawa Kirinyaga mundu agwatwa akia kawa atwirwo ni twiro ria kuia kawa na kukawa karage factory kada arimi matwara kathambua kakoro gakibewa protection ni thigari enyewe ati okithei ma deploy police officers nigetha kawa gatikaiwe na transportation ya kawa kumagia kithei gagitwarwa thoko kothe gakorwo escorted ni borithi na gutikanagie kawa karatwarwo utuku tondu kwa gukoragwa na mawoni ngurani amo makiuga kawa kau kaiyagwa no inside job ugakorwa factory imwe ni irathondeka maundu mao nigetha kawa gagitwarwo gatwika kawa ni kairo rwa kauga o factory tondu nitio tumaheaga kiria permit ya transportation magitwara kahua tukimaba permit mari korogwa magituonia ni makwaya police services ya na kawa kauga twarwo muthenya gatigatwarwo tuku nigetha gutikagia na maundu mauma kawa gakiwa no kuria migundani arimi ni merutagira muno kumenya kawa gatiraywa tondu memeko ni maramenya no wangikorwa kia kawa riu kuria migundani gatiawa muno no kauma migundani gagitwarwo factory pau ni bothe na ukagira ukegwa gatwarwo factory gunia cigana ona ni rairwe kada gakonyore gagitwarwo thokoni ni karairwe riu tukoretwe ni turageria ku na police na county commissioner nigetha wi waka wote gakorwo kioneka Kirinyaga. Ngiongerera hanini uboro wa wici ucio wa kawa ni tubeanite mikana ati kawa ke thiini wa factory committee na chairman na management ya that factory ona mo magatake responsibility tondu maita maingi ithiururuka kwa investigations cioneka makoneka me party to inside jobs koguo ni turauga kawa kanginyitwa mundu wa mbere corporate ya mbere ni committee na management ya githii kiu na ni turera county commissioner I enforce those regulations nigetha to minimize theft ya kawa Chabae tutanakiria ri njenga kuratwika he handu ugire arimi mokire makihura kamete ya professor na mahiga nyuguto we ne nyuguto cia ciugo ti nyuguto cia maigari turani andu akirenjaga matiga nguzie rugo kero atiriri DG yes ni ati ni tondu nywe wathani wanyu ni wa githuri mutietaga MPs na ni mucokete mugaturania county government
igaikara nyaganu njenga ukariga atiri hi mathina maya mothe ma Kirinyaga ri magikorwo mumaninite korwo ni mwitaga abunge hamwe na mugeta bunge ya county hamwe muri mwe tanu mugaikara thita county na nyina wa county governor na yangi othe ciana ciake kana MP kana MCS makaria kindu kimwe mathina macio twerwo horo cio igi kahwa horo wigi mucere ukiura kimana gukunja horo wa cioro ingenda kuga atiriri bwana Waihura thiini wa structure cia thirikari ikoragwo idefinitwo o mundu na wira wake function icio ni well defined tari ungikorwo ni function ya production to waziria gutaragiria ano nyende kwamba gucoka bau njuge ta ithu andu amwe akuma riria twaingirire thiini wa giti kiria twinakio gutire kwaga mucere mwea we have had bumper harvest tondu tu controlaga mai distribution ya mai tukanyitanira na National Irrigation Board exercise iria ngavana ni delegated ni having come from Mwea na andu othe a Mwea ungia kuweta ritwa mucere utire Mwea koguo ni menyaga at the end of every year andu a Mwea mena irio cia kuigana in form of mucere koguo maragetha tondu DG atigagira mai mekuo nyoni cioka kuria mucere wao kwerea bands tucihuraga na ndege tugatiga ni cia nino nigetha tuheka wira kauga ukihuraga ninga kwandika ndugamake twena jenga mwena jenga muri andu ega no ndirenda kuga atiriri no tutwike ritendi ni andu a Mwea ati ni tutumite magie na mucere problem is marketing na nikyo ndirauga wira wa mumbunge ni guthie guthondeka registration in the National Assembly ni mumetaga abunge acio twagweta icigo inya njenga na tutiracogera twina Mwea twina Gicugu twina Ndia na Kirinyaga Central inyuita utongoria wa county wa governor wa iguru ona gukinywanira gacai ni mumetaga tiri mwetu anacemania no kwihe clarification ngwenda akomeke tariwa kwani ambunge nio magirwo ni guthondeka mawatho meye wendia kana marketing ya mucere kana kahua governor ni akunindi kumathomithio guo it is outright doria kiuria very basic ni tumetaga ni munywana taumurika kunywanira cai naore I think almost 6 months ago governor aratwita nginya muthaiga thikiriria ngwire othe tugathie muthaiga golf club na MPs muthenya wa MP no wa MP wa MCA no but culture ni thiete ikuite niki ni irakwe ni undu wa riri ni undu wa andu kuingirira mawira maria matari mao tani umuthi ngithie Mwea thie wa bisia MP wa Mwea yake ya CDF nyamberia kumwira we MP wakwa niki kiratuma barabara ire yaku wage guthondeka niki utarabuta mundu uyu kana niki nona ni akona ndaingirira wira wake so riria andu mangiambiria kuinganirira mawira we uingirire wira wa ngavana wende gutondu wa ambitions ni wenda gugatwika ngavana wanjie kurugama king'ang'aine na we MP orume ngavana rucio ni akagia ngoro ya gugwita kweli so respect is two way koguo no 6 months ubicemanitie well formally informally we meet even 3 weeks ago I mean turari na othe my MP amwe akirinyaga me personally okay turaikarite thi now informally and we talk these things unity niyo turageria go preach thi na kirugamire ho urumwe gutari na urumwe ri we can always be crashing here and there na mundu angeruta wira uria wi wake ri you not fight tuikirie na tugicoka ni ndenda twariririe undu gwitwo wezesha program tondu thiini wa kimuri turora maria mega na maria moru na mawega maingi hatukamonania na mauru maingi hatukamonania ni tukwairia undu wigie wezesha program na mutwira ni atia mureka nayo mutwira ni atia mureka na yuthi na maundu megi uigi wa nguku na meciria manyu mureiga nguku niki ndiria andu marauga wira uyu withi no maundu tukorwo tugithurima na haha turanie ni atio kungikika kuria Kirinyaga tabarira ya kimuri tuikirie coke kaida atari kunene